Ka KSU kalali ujor da ke 1000 persya ya ke Legal Rights Observatory, House Superintendent of Police East Khasi District, halor ka jingkeno baka Legal Rights Observatory LRO, baka KSU kadon keti haka jingjia Hamadev Khola. Nakaliang ki pulit ka Lum Dingjeri Police Station hakalai pui terik ki lakhot ikinongilam jonga Khasi Students Union, banshim ya ka statement naki halor ke 1000. Habay ekran bikinong thok khobor hadin ka jinge kendo bat ki pulit kinoy alam ka KSU kila banjur baka tanat pulit ka deban shimkhia halor ka ni. Ki pulit kila itho baka LRO kala bande ka kenhun ka bana shabar jela. Ki pulit kidang thok ket binya halor ka ni banlap ik briyo ba penyak bat don keti bat ka ni ka kenhun. Kinong alam jong ka KSU kila kentui ki pulit ban khot hajeri ki briyo ki badon keti hakani ka kenhun ru. Kristen da suto bai ni kias kila register kias bat kumba fitep kumba fikmau bat ni ki lingja bro iwalja di hadian bakawai nak kenhun la tweet kabar latip ka LRO ka tweet ka Twitter ka keno yang ka seng ni bakawai bakadan benta bakawai ke jingi show jadan ate po madhep kola ba long ke ba kum seng hi bat kamlan jintip ai kini kum kini ki bro bicara sport ni ba kum kali ka kenhun baru nak sport Islam dulu no hari mau betul dia ki baper juga macam teriu jadi ke jumlah nak sport ban pasang ban kentok ban ora yang kata yang seng berkunjung ini dui bat ikin huniam balakastan hanya pok jela gitu ni begitu dia dan mentala gitu ni ini kita jadi mentala ski bang impet kalau kapten mai gini jengja nilai ba kali jengja bat kali untuk SP mula clarify kunjuk baru CM mula clarify bahkan ni satu jenis show yang nanti pok madhep kola kemudian bagi don bertala kan lu kenhun ni nak kenhun ka kenhun seng balang ni kenhun niam ni kan ni ke jengle do kan ni ke lu wara ke jimen sau du kan ta nama kalau wara ke jumpi sepi kemudian bakal bagi tak mengi pedbak besong bahasa ni reh pok bro koi kari kalau wara ya kan dia kata kan jing soi phed beliau kalau berbo cuma ya ni ki tairi tai meluk tam ki beliau ke lebar yo berkan tho ni lalai bukan tapi kamu kaseng ni hak Islam di pol beladap apa bagi judul kejingnya ki lang ni ong kejingnya ki si lang ni ong hatung pol kejingnya ki tamator idon kejing tho bajumi aki laki di Facebook page tadi ki wei ni ki kun sama ji ki jutho to bat to sama ki baju tho kejing tho bali kini ki bulsin bisa sakot saktan si sport seng akaba lafal ke bayar na kaliang juga police department bila khot ban simig statement by day by mata halor ke jing file FIR jingi bat na kaliang kai ka ba na kaliang jingi nila banle nila lapha ya lai ke statement kata statement kolong ba ka police department kadai banle kene ke kamtam jing pensiet niam pensiet isi jai benriu jong ke LRO namar baling ba jong kini ki post ka ba ke LRO ka bu po Twitter isafriang sekui pat ki rensan jong ka social media kata kadai ka ba nila kentu ka ba ki kulit sim men ka banyak kunci text statement ka ke jong ka muak kamdei tangkap department bila tip bat ngiyo ru ke jing tip ka ba hakaba kidon na kino yalam na kiwei pat kila ni kenhun niam ni kenhun jai benriu kiba don hapo jokane LRO kila ban operate jokane ke LRO na bar bat kidon ru hang ne hapo ka jela ke jingi Mula ko ngadai ka tentang cyber crime no Kemudian no bidang jisnya apa gini kulit cyber crime gila detect tekun gini gibrio juga pensapriang ni ka speech kemudian bagi dal gila kai kubor mengani bala persang ban dalam bakla ada kena cinca kerja to kajing to kit kadai kajung kulit bat kai ka ba na kaliang kajungi kalong ba ala kaan kalong kumju ya kiba comment bat kiba tho hakiran san social media hakipor bai ki jai menriu haba syakot syatan bat ki hak bai statement hakmat jung hakmat apo office SP kadai melong kumju kaan ya kui pat ki jai menriu kiba tho persyak jai menriu kajungi investigation di kamtam ke jingja kabala ja ba pelong ya kaseng makana IFAR ila IFAR halor ba kimi ki jingken tho ya kaseng bat kunju ya ki kinoyalam jong ki balang per tingai ke men kelong ba
hamtam hakaba kenondur ke jingja apo madep kola bat ya kaseng da kata ci pensai jungi mila ai ci pensai cha men ma kalian jungi ngimdan ai bani pensai ru ba kaseng hi ka khamdan bentai e ram khamtam mete ke jingja bat kulit ide ban tokit hamploi ban ngi ke parro iki namar ke jingja mar sinja kono jingja ka LRO tangah penting sikentar kentar kila pos ya kiki belum persyak jai berujungi kata ketika bah nyala men apa kila span ini Investigation.